Dok se publika ne smjesti i ne prikupi, ja ću par, da kažem, uvodnih napomena kazati. Ja se izravno ne bavim onim što je dominantno u samoj suštini ovoga skupa, ali ću pokušati ukazati na neke druge aspekte koji smatram važnim i imaju bar nekih drugih poveznica sa Ahmedom Sudijem Bošnjakom. Ovo što ću izložiti u suštini jeste moja percepcija i moje razumijevanje onoga što ja želim reći, odnosno na što želim ukazati, s napomenom da nije nužno složiti se sa svim onim što ću ja kazati, jer dozvoljavam da postoje i drugačija razumijevanja. Ono što ću ja ponuditi jeste moje razumijevanje konteksta pojave samog Ahmeda Sudija Bošnjaka. Ahmed Sudi Bošnjak, odnosno njegova pojava, nije nikakav izolirani slučaj niti eksces, nego je rezultat nekoliko procesa koji su se odvijali ili u koje je Bosna ušla na prijelazu iz srednjega u rani novi vijek. Dakle, nije to produkt slučajnosti ili slučaj zalutalog pojedinca kojega je povijesna vjetrometina izbacila na znanstvenu i kulturnu površinu, gdje se on iskazao i potvrdio kao vrhunski znalac u oblasti perzijskog jezika. Prvotno se kao dilema može nametati pitanje zašto baš perzijski, zašto to nije arapski ili osmansko-turski. Iako po osobnom razumijevanju i za vlastitu upotrebu imam odgovor, bez njegovog puštanja u javnu artikulaciju, smatram da na to pitanje trebaju odgovoriti kolege koje se bave jezičkim i književnim aspektima Sudijeva znanstvenog rada. Kada je u pitanju Sudi i ono što jeste moja zadaća, to je njegovo postavljanje u povijesni kontekst, onda se njegova pojava mora promatrati u procesima koji su zahvatili bosanski prostor. Kako god to promatrali i doživljavali, nesporno je da je pojavu Sudija nemoguće odvajati od nekoliko procesa koje bi ja podijelio u sljedeća pitanja na koja želim samo onako skrenuti ukratko pažnju, jer vrijeme ograničava prostor da se o svima njima govori detaljno, no ja ću ih ovdje izložiti i naravno taksativno, tako da tu suštinu želim ponuditi na samome početku. Dakle, taj kontekst se može promatrati kroz sljedeća pitanja i sljedeće kontekste. To su bosansko-osmanski odnosi do sredine 15. stoljeća, uključivanje Bošnjaka u osmanske vojne strukture, ekonomska integracija i urbanizacija, razvitak duhovnosti ili kako to mnogi kažu ili vole kazati islamizacija, razvitak obrazovanja i obrazovnog sistema i naravno uključivanje naših ljudi u obrazovni sistem i naravno na kraju dolazi ono što jeste rezultat svih ovih procesa, a to je jedna, da kažemo, grupa ljudi koji pripadaju toj intelektualnoj eliti. Kada su u pitanju rani bosansko-osmanski odnosi, ja bih želio samo ukratko kazati da su oni vrlo dinamični, da su oni počeli mnogo ranije od onoga kako se kod nas obično percipira uključivanje Bosne u Osmansko carstvo i oni datiraju još kraj 14. stoljeća, da su oni u prvoj polovici 15. stoljeća vrlo intenzivni i naravno da zavise od nekoliko faktora koje bi ja podijelio u sljedeće. Prvo, unutar bosanske odnose, regionalne, dakle, odnose u bosanskom okruženju i naravno interese Osmanskog carstva. To su, mislim, tri ključna momenta koja ću ja kasnije pokušati na jedan način, drugi, obrazložiti. Ti odnosi su se kretali od
konfrontacije do saradnje i povremenog savezništva u određenim strukturama i određenim krugovima, što je dakako imalo i tekako refleksije na neke druge događaje koji su se kasnije odvijali. Ono što smatram ključnim i presudnim za te relacije jeste 1414. godina, od kada je Osmansko carstvo vrlo intenzivno involvirano u sve ono što se događa unutar Bosne. Sad, naravno, može se postavljati pitanje zašto ja to ističem i zašto spominjem, jer i sam sultan, odnosno ta politika, imala je određenog interesa u Bosni. No, ono što želim, dakle, na početku također kazati, jeste da je u tim relacijama i tim odnosima dio Bošnjaka završio u Osmanskom carstvu, koje još uvijek je nekako izvan Bosne, da je završio određenim strukturama u Osmanskom carstvu, da li dobrovoljno, da li, ili što bismo rekli, da li milom ili silom. Ono što u historijskoj literaturi jeste prisutno, a to je da već negdje početkom 15. stoljeća diplomatskim putevima preko Dubrovnika nastoje da se izvojšti oslobađanje dijela bosanske vlastele koja je zarobljena još u Kosovskoj bitci 1389. godine. Dakle, to je negdje 1400 i neka godina. Jesu li se oni vratili ili nisu, je li to uspjelo ili nije, potpuno je nebitno. Dakle, ono što ja želim ovdje istaći i podvući jeste činjenica, dakle, da mi imamo jedan proces, da li dobrovoljnog uključivanja, da li uključivanja na neki način, na jedan pod pritiskom ili pod prisilom, tako da kažem. No, rezultat ovoga što sam naprijed istekao jeste nešto što je, moram priznati, i mene malo iznenadilo, jer nisam baš očekivao da ću naići i doći do tog rezultata do kojega sam došao. Naime, na području današnjeg Kruševca, Toplice i Dubočice, na području Srbije, nalazimo Timar Ramazana, ili Ramadana, kako god hoćete, i Timar Huseina Jusufa. Ovo želim posebno podvući iz prostog razloga što je riječ o Ramazanu koji je sin Bosanca Ilijasa, kako izravno stoji, ovo je 1453. godina, dakle 10 godina prije oficijalnog ulaska Bosne u Osmansko carstvo. I još mnogo zanimljivije, kakva je njegova sudbina, kaže, Ramazan je pao u vrijeme upada nevjernika u Kruševac. I sad njegov Timar nasljeđuju njegovi potomci. Drugi slučaj koji također pripada još ranijem vremenu, nekih 5 godina, riječ je o 1448. godini, u kome se spominje, dakle, Timar je dodijeljen Huseinu i Jusufu, siročićima Bosanca Hasana. Još zanimljivije je to što se u toj jednoj napomeni koja kasnije slijedi, kaže sljedeće, 1448. godina, majka je sa spomenutim Jusufom otišla nevjernicima, pa je Jusufov dio Timara naslijedio brat Husein, koji je ostao još uvijek, da kažemo, na neki način u sistemu i lojala. Ono što ja u ovom smislu i u ovom kontekstu želim posebno istaći i podvući jeste činjenica da je riječ o drugoj generaciji muslimana, Bošnjaka, koji su involvirani u vojne strukture Osmanskog carstva. To nije nimalo. Zato sam, rekao bih, počeo malo vremenski iz dubine, spomenuo sam ta neka zarobljavanja krajem 14. stoljeća, koja su sad, da li je to rezultat, da li je rezultat dobrovoljnog prilaska ili ne, to u predmetnom dokumentu ne stoji. Ali je u svakom slučaju zanimljivo, meni je barem zanimljivo što je riječ o drugoj generaciji muslimana iz Bosne koji su završili
u vojnim strukturama Osmanskog carstva. Sljedeći primjer je malo geografski, da kažemo, bliže, ulazimo u središte Bosne, slučaj Bosanca Ismaila koji službuje isto od tih godina, dakle prije 1463. godine u tvrđavi Hodidjet. Nakon toga, ja bih istakao još jedan sličan primjer, a tiče se Dobrašina iz sela Ričice kod Kaknja, koji se za zasluge u borbi protiv neprijatelja tamo negdje kod Tešnja istakao i za zasluge i vjernost koju je pokazao, dobio je timar od nekih gotovo 12.000 akči, da bi vam to bilo jasnije šta je, samo su 2 timara u Bosanskom Sandžaku u to vrijeme u posadama bosanskim imala veće iznose. Ovaj Dobrašin je brat Hasan Age, kome nisam uspio ući u trag, ali želim kazati, kako bi rekao, tu jednu vrlo zanimljivu mrežu i poziciju pojedinih ljudi koji su ulazili u strukture Osmanskog carstva. Naravno, negdje na prijelazu iz 15. i u 16. stoljeće mi imamo već 2 Bošnjaka koji su, da kažemo, visoko lansirani u hijerarhiji vlasti Osmanskog carstva. Jedan od njih je Alipaša iz Drozgometve kod Hadžića, koji je bio veliki vezir već početkom 16. stoljeća, i drugi je Ahmed Paša Hercegović. Sve sam ovo istakao da bih pokazao zapravo jedan intenzitet ulaska u te strukture i pojedine pore društva, da bi 16. stoljeće zapravo obilježila porodica Sokolovići. Mnogi povezuju uspjeh Ahmeda Sudija Bošnjaka sa Sokolovićima. Ja neću kazati da to nema veze, ali ja bih ovdje akcenat stavio na jednu drugu ličnost, a to je Husein Paša Boljanić i naravno njegov brat. To je ta, da kažemo, zemljačka ili lokalistička linija koja je sasvim sigurno imala izvjesnog utjecaja i na uključivanje i na uspjeh Ahmeda Sudija Bošnjaka u intelektualnom svijetu Osmanskog carstva. Naravno, nema vremena da se sve te, da kažemo, poveznice, da se na sve te poveznice ukaže, da se skrene pažnja. Veza između Boljanića i Sokolovića je evidentna, no i oni su vrlo rano se uključili u strukture Osmanskog carstva, ali ono što ja nisam, barem pokušavao sam da to u literaturi pronađem, da detektiram, ali što sam uočio, za mene, ili po mom razumijevanju, kažem dubokom, Husein Paša Boljanić je zapravo imao ključnu ulogu u afirmaciji i svemu onome što je Sudi Bošnjak postigao. Zašto? Zato što ja sam pratio liniju kretanja, njihova linija kretanja je gotovo potpuno identična, bar u onome što sam ja mogao da prepoznam. Zašto? Zato što su i jedan i drugi bili u Diyarbekiru, Egiptu, Bagdadu, to se u oba slučaja ponavljam. Naravno, tragom tih, da kažemo, naznaka, ja sam došao do nekakvog zaključka za sebe, koji ne morate sa mnom dijeliti, da je zapravo ovo je više sugestija, dakle, da je Husein Boljanić utjecao na Ahmeda Sudija Bošnjaka, na njegov boravak u Diyarbekiru, i naravno, pokušao sam detektirati vrijeme kada je Sudi rođen. Ja sam izračunao po nekim mojim formulama da bi to trebalo biti 1530. godine i tako dalje. Naravno, želim još kazati i ukazati na jedan drugi moment. Još u srednjovjekovnoj Bosni taj zavičaj Ahmeda Sudija Bošnjaka bio je ekonomski, pa ako ćete i kulturološki vrlo zanimljiv, interesantan, iz više razloga. Prvo što je imao rudarstvo kao ekonomsku podlogu, što se nalazio na jednom vrlo važnom putu, da kažemo, koji vodi iz Dubrovnika u neke gradove Srbije, Beograd i tako dalje, tako da je to vrlo tranzitan put. Hoću da kažem da Ahmedu Sudiju Bošnjaku nije bilo teško uskočiti u taj vlak koji ga je povezao negdje drugdje. Naravno, i u Osmanskom carstvu,
U Osmanskom carstvu imam još, ja mislim, 3 minute po mom računanju. U Osmanskom carstvu to je područje koje se, ali moram poštovati funkciju direktora, to je područje koje se u Osmanskom carstvu, dakle, u kulturološkom, znanstvenom, svakom drugom smislu izdiglo iznad nekog, da kažemo, prosjeka drugih gradova, jer su tu Foča i tako dalje, Goražde i drugi, naravno, gradovi koji su davali impuls Pljevlja razvitku toga kraja. Još jedno pitanje ovdje želim posebno naglasiti, jeste da je zapravo to područje ili zavičaj Ahmeda Sudija Bošnjaka imao izrazito visok procenat prihvatanja islama. Ako uzmemo, recimo, da su ono što danas mi podrazumijemo pod istočnom Bosnom, a to je, ne znam, Višegrad, Dobrun i taj kraj, negdje već u vrijeme, kako sam ja izračno, rođenja Ahmeda Sudija Bošnjaka, imalo od 60 do 69% muslimana, malo drugi kraj istočne Bosne koji je pripadao Hercegovini, doduše u nešto kasnijem vremenu, imao je, vjerovali ili ne, od 90 do 95 ili 6% prihvatanja islama. Dakle, dovodim to u neku, da kažemo, opću vezu i kretanja na tom području, odnosno pokušavam da dovedem u opća kretanja na tom području. I naravno, ono što je također važno spomenuti jeste taj sistem obrazovanja za koji se, ne znam, evo, ja sam negdje našao da se pretpostavlja da je sudi završio Gazi Husrev Begovu medresu, da mu je to bila polazna stanica. Obrazovne institucije su bile prisutne u svim tim razvijenijim mjestima gdje je on pohađao, šta pohađao, to je nema, ali sasvim sigurno da je, ako ništa drugo, bar neki od nižih nivoa obrazovanja morao završiti ili u Foči ili u Čajniću ili u nekom većem centru tu u neposrednoj blizini. Budući da je isteklo vrijeme, samo još da zaključim, dakle, sve ovo rezultat je jednog procesa koji traje gotovo 2 stoljeća i u kojemu se oblikuje, da kažemo, unutarnje biće Bosne, ali i biće Bosne spram njegovog okruženja i svijeta. I ono što je, dakle, vrlo važno, da još samo spomenem, da imamo u vrijeme Ahmeda Sudija Bošnjaka u toj intelektualnoj orbiti u Osmanskom carstvu u različitim oblastima Hasan Kafiju Pruščaka, Ali Deda Bošnjaka i Ahmeda Sudija Bošnjaka na 3 različita plana ili 3 različita polja. Sve to je rezultat ovih procesa na koje sam ja pokušao onako tek na preskok ukazati. Zahvaljujemo se doktoru Husiću. Imaćete priliku da detaljno pročitate u zborniku radova i ovo izlaganje, pogotovo na ovako široko predstavljenoj kontekstualizaciji vremena u kojem je živio Ahmed Sudi Bošnjak. Na redu je sljedeći izlagač, magistar Aida Mujezin, a njena tema je Čajniče u 16. stoljeću. Izvolite. Pozdravljam i salamim sve prisutne. Čajniče u 16. stoljeću. Čajniče se prvi put spominje kao naseljeno mjesto i uopće kao pojam 1468. godine, ali je ono, sudeći prema podacima najranijeg popisa Bosanskog Sandžaka, nastalo godinama ranije, najvjerovatnije u 14. stoljeću, u doba kada je otpočela znatnija eksploatacija bosanskih rudnika, kada su se pojavili i mnogi drugi trgovi i mali gradovi na prostoru naše zemlje. Područje Čajnića je u srednjem vijeku pripadalo župi Pribud, koja se nalazila u sastavu oblasti Drina. Ova oblast pripojena je bosanskoj srednjovjekovnoj državi 1373. godine. Kosače su još za života tvrtka prvog dobile pravo kontrole nad ovim područjem, koje je kroz čitav srednji vijek očuvalo svoju regionalnu posebnost. Iako malobrojni pisani izvori kao i sačuvani ostaci materijalne kulture nedvojbeno svjedoče da je župa Pribud u srednjem vijeku bila prilično naseljena, te da je grad Samobor bio njen administrativni centar i jedno od rezidencijalnih mjesta porodice Kosača.
Župa Pribud prvi put je pala pod osmanlijsku vlast 1463. godine, ali je stalna uprava uspostavljena tek u julu 1465. U skladu sa novom upravnom organizacijom vlasti, na njenom području formirana je zasebna teritorijalno upravna jedinica Nahija Samobor, koja je već u prvim godinama nove vlasti nazivana i Nahijom Pribud. Kao dio vilajeta Hersek, Nahija Pribud je do 1470. godine bila u sastavu Bosanskog Sandžaka, a po formiranju Hercegovačkog priključena je tom Sandžaku. Centralno mjesto Nahije Pribud bilo je Čajniče, koje je, zahvaljujući aktivnom rudniku željezne rude, odmah po osvojenju dodijeljeno carskom Hasu, ali to mu nije omogućilo brzi urbani razvoj. Naprotiv, njegovo izrastanje iz trga u gradsko naselje trajalo je dugi niz godina. Na tom putu Čajniče je prošlo više razvojnih faza. Prvo je bilo trg, potom naselje varoškog tipa i tek na kraju kasaba. U prvim godinama, nakon uspostave osmanlijske vlasti, u njemu je bilo nastanjeno 190 porodica i 5 neoženjenih punoljetnih članova. Primarna djelatnost njegovog stanovništva i dalje je bilo rudarstvo, budući da osmanlijska država nije mijenjala dotadašnju rudarsku tehniku i način proizvodnje, nego se koristila zatečenim stručnim snagama i postojećom tehnologijom, uz primjenu svog načina upravljanja i kontrole nad rudnicima. Tako da je u Čajniću i rudnicima u njegovom okruženju sve do kraja 15. stoljeća postojala živa rudarska aktivnost. Međutim, već početkom 16. stoljeća došlo je do opadanja rudarske proizvodnje. Iz izvora se da zaključiti da se čajničko stanovništvo u prvom periodu osim rudarstvom bavilo također i zanatstvom, ali i trgovinom, jer samim tim što je Čajniče u najranijem popisu okvalificirano kao trg, odnosno bazar, jasno je da je tu postojalo tržište na kome se vršila prodaja i razmjena roba na otvorenom prostoru. Pretpostavljamo da je ono bilo centralno mjesto gdje su stanovnici seoskih naselja Nahije Pribud prodavali viškove svojih agrarnih i stočarskih proizvoda ili ih mijenjali za neku drugu robu. Ono je ujedno bilo i mjesto gdje su se mogli opskrbiti različitim alatkama i drugim potrepštinama izrađenim od željeza, neophodnim za normalno funkcioniranje svakog seoskog domaćinstva, a što se nije moglo izraditi u kućnoj radinosti ili pak nekim drugim artiklima koji nisu mogli sami proizvesti na svojim seoskim gazdinstvima. Iz strukturi stanovništva koje su do kraja 15. stoljeća uglavnom sačinjavali domaći ljudi, nemuslimani i veoma mali broj muslimana, vjerovatno stranaca angažiranih od strane države radi kontrole nad radom rudnika, može se vidjeti da osmanlijska vlast ni u Čajniću nije vršila drastične izmjene zatečenog stanja u pogledu socijalnog reda, prava i dužnosti rudara, njihovih navika, kulture i vjeroispovijesti, jer je na taj način nastojala uspostaviti što striktniju kontrolu nad radom rudnika, procesom proizvodnje i dobivenim proizvodima. Za razliku od drugih trgova u njegovom okruženju, u kojima nije bilo rudarske proizvodnje, Čajniče tada čak nije bilo izdijeljeno ni na mahale. Svoj intenzivniji privredni i urbani razvoj Čajniče je započelo tek 30. godina 16. stoljeća, kada je u njemu došlo do povećanja broja muslimanskog stanovništva usled prelaska na islam lokalnog, ali i prilivom stanovništva iz okolnih seoskih naselja. Dobivanje statusa kasabe 1540. ili 41. godine priskrbilo mu je privredni procvat, praćen povećanjem broja zanatlija i trgovaca, umnožavanjem različitih zanatskih grana, unapređenjem zanatstva, povećanjem obima trgovinske razmjene i drugog. Snažan podstrek razvoju Čajnića u tom periodu dali su i vakifi, podizanjem brojnih zadužbina, kako vjerskog, tako i općedruštvenog karaktera. U tome su se posebno isticali Sinanbek Boljanić
i Mehmed Beg. Zahvaljujući njima, ali i drugim vakifima toga doba, u Čajnići su podignute vjerske i obrazovne ustanove, džamije, mesdžid, mektebi, medresa, mjesta gdje su se okupljale sufije, teke, javna kuhinja u kojoj se dijelila hrana siromašnima, svratišta za putnike ili karavansaraje, šadrvani, česme, uređeni putevi i vodovodna mreža. Kako bi održali ove zadužbine, njihovi osnivači ili vakifi su osiguravali izvore prihoda, poput dućana, radionica za štavljenje kože, mlinova za mljevenje žita, stupa za valjanje sukna, obradivih zemljišta, zgrada i novca u gotovini, čime su omogućavali njihovo uredno i stalno funkcioniranje, ali i doprinosili privrednom razvoju same kasabe. Za njen razvoj ništa manje nije bio značajan ni muafijet, odnosno potpuno ili djelomično oslobađanje od svih vanrednih i redovnih državnih i feudalnih obaveza stanovnika muslimana, s obzirom na to da su neki radili kao rudari u rudniku željezne rude koji se nalazi u blizini Čajnića, drugi u svratištima i konačištima, dok su se treći bavili zanatima. Rezultat svega toga bio je da je Čajniče do 1570. godine izraslo u urbano naselje sa orijentalno-islamskom fizionomijom, koje je imalo poslovni centar, čaršiju sa različitim radionicama i dućanima te 4 stambene četvrti mahale. Čaršija je bila zanatsko-trgovački dio kasabe u kojem su u to vrijeme osim 9 trgovaca radila i 123 zanatlija koji su se bavili različitim vrstama zanata. Među njima najviše je bilo onih koji su se bavili izradom odjeće i obuće, ali je bilo i zanatlija koji su izrađivali sedla i konjsku opremu, razne predmete i ukrase od svile, obrađivali kožu, krzno, zatim različite vrste metala, te se bavili proizvodnjom prehrambenih proizvoda. Iz domene uslužnih djelatnosti tu su bile handžije, hamali, pisari, telali, a poslovima vezanim za gradnju objekata, građevinari i tesari. Ipak od 25 vrsta zanata najzastupljeniji je bio krojački. Kontrolu nad zanatstvom i trgovinom u čaršiji vršio je serbazar, dok je tržnu taksu, badž, na svu robu koja je podlijegala toj taksi naplaćivao baždar. Stambeni dio kasabe činile su 4 mahale, 3 su bile nastanjene muslimanskim stanovništvom, a 1 nemuslimanskim. U muslimanskim mahalama živjele su 233 porodice, a u mahali nemuslimana 46 sa 5 neoženjenih članova. Svaka mahala imala je svoju bogomolju. Muslimanske mahale nosile su imena utemeljivača džamija oko kojih su se formirale. Najstarija mahala zvala se mahala Mehmed Begove džamije, a preostale 2 mahala Sinan Begove džamije i mahala Hadživelijevog mesdžida. Predstavnici muslimanskih mahala bili su imami, dok su predstavnici nemuslimanske mahale bili pop kao vjerski i primičur kao tradicionalni starješina. Oni su bili nosioci lokalne gradske uprave. Predstavnik kasabe kao cijeline bio njen čehaja. Iako u izvorima ne postoje podaci o njegovim dužnostima i obavezama u kasabi Čajniče, mišljenja smo da je on svakako bio neka vrsta zastupnika stanovnika kasabe u relacijama sa zvaničnim državnim organima. Ni o službi čauša kasabe ne može se reći ništa više, osim da je u tom periodu postojala i takva služba u Čajniču. O tadašnjem izgledu Čajniča ostavio je svjedočanstvo i francuski putopisac Philippe de Francanet, koji je u pratnji francuskog ambasadora kroz njega prošao 1573. godine. On je zabilježio da je Čajniče varošica puna lijepih džamija i dobrih karavansaraja prekrivenih olovom. Iako je u zadnjim godinama 16. stoljeća došlo do smanjenja broja stanovnika uslijed epidemije kuge ili neke druge zarazne bolesti, ili jednostavno migracije stanovništva, doseljavanje novog stanovništva omogućilo mu je dalji razvoj. Još na kraju želim istaći, pošto je ovaj skup posvećen životu i dijelu Ahmeda Sudija, za kojeg mnogi autori tvrde da je porijeklom iz Sudića, sela u okolici Čajnića, po kome je dobio nadimak Sudi, ovdje ćemo iznijeti nekoliko podataka vezano za to selo. Kada je uspostavljena osmanlijska vlast na području nahije Pribud ili Samobor, kako se tada zvala, u njenom sastavu nalazili su se trg Čajniče kao centralno mjesto te nahije
i 53 seoska naselja. Vremenom se njen teritorijalni opseg povećavao tako da se krajem 16. stoljeća u njenom sastavu nalazila 73 sela. Od svih tih naselja u 15. i 16. stoljeću nijedno nije nosilo ime Sudići, iz čega proizlazi da današnji Sudići u to vrijeme nisu postojali ili bar nisu nosili to ime, što nas dovodi do zaključka da se ime Ahmeda Sudija ne mora nužno dovoditi u vezu sa imenom ovoga mjesta. Toliko, hvala za pažnju. Zahvaljujemo Aidim. Sljedeći izlagač je dr. Munir Drkić. Njegova tema je središta perzijskog jezika i književnosti prema navodima Ahmeda Sudija Bošnjaka. Izvolite. Hvala najljepše, uvaženi moderatore. Dozvolit ćete mi prije nego što počnem govoriti o samoj temi nekoliko riječi vezano o značaju samog Ahmeda Sudija kao i o značaju održavanja ovoga skupa. Ahmed Sudi Bošnjak bez ikakve sumnje spada u red najznačajnijih ljudi s ovih prostora u nauci općenito, a bez dileme je najznačajnije ime u filologiji, odnosno u nauci o jeziku i književnosti. Dovoljan podatak je to, ne znam hoće li to neko reći, poslije koliko sam vidio iz izlaganja vjerujem da neće, pa zato koristim ovu priliku. Dovoljan podatak je to da su komentari Ahmeda Sudija Bošnjaka puna 3 stoljeća diljem Osmanskog carstva bili udžbenici perzijskog jezika i književnosti. Toliko su bili njegovi komentari značajni da se tu pojavljuje jedan paradoks svojevrsni, a to je da nakon Ahmeda Sudija, po mišljenju nekih istraživača, interes za učenjem perzijskog jezika u Osmanskom carstvu opada. Zašto? Nakon njegovih komentara, svi koji su se bavili perzijskom književnošću mogli su to na najbolji način naći napisano na turskom jeziku iz pera Ahmeda Sudija Bošnjaka, tako da su manje pažnje poklanjali učenju samoga perzijskog jezika. Tokom 19. stoljeća Ahmed Sudi Bošnjak preveden je 2 puta na njemački jezik, jednom 1854. godine i drugi put 1860. godine. 1877. godine jedan izbor iz Sudijevog komentara Hafizovog divana preveden je na engleski jezik u Cambridgeu. U drugoj polovini 20. stoljeća ova 3 komentari Sadijevog Đulistana i Bustana te komentar Hafizovog divana u integralnoj formi prevedeni su i na perzijski jezik i još uvijek se koriste u nastavi na višim ciklusima ili na višim stepenima akademskih, doktorskih recimo i postdiplomskih programa. Na osnovu svega toga možemo zaključiti da Ahmed Sudi Bošnjak, njegov život i njegovo djelo naročito ni blizu nisu istraženi u odnosu na njegov značaj. Neki naši drugi autori kao što je Hasan Kafija Pruščak, Abdullah Bošnjak i još neki drugi istraženi su mnogo bolje u tom smislu, mnogo se više njima bavilo, što pokazuje da mi koji se bavimo Ahmedom Sudijem Bošnjakom još uvijek trebamo mnogo raditi da bismo dostigli ovaj nivo koji su dostigli naši istraživači koji se bavili drugim ličnostima. Sad ću prijeći na svoju temu. Prije nego što je počeo pisati svoje komentare na perzijske klasike, Ahmed Sudi Bošnjak proputovao je istočnim zemljama Osmanskog carstva. Ne oslanjajući se puno na prethodne komentare perzijskih klasika i smatrajući ih manjkavima zato što su se koristili uglavnom drugorazrednim izvorima, on je nastojao svoja saznanja dobiti i steći od nativnih, odnosno izvornih govornika perzijskog jezika. Bilo da su posrijedi pjesnici, ljudi od pera općenito, učeni ljudi, pa čak i perzijski trgovci. S tom namjerom on je obišao najznačajnija središta u kojima je mogao naći takve ličnosti. O tome piše u svojim komentarima, ponajviše u komentaru Sadijevog Đulistana. Sadije je naime u svom Đulistanu ostavio zapise o mnogim gradovima i zemljama koje je posjetio, a Sudi je 3 stoljeća nakon njega
nastojao da prođe Saadijevim tragom i da ostavi zapise o stanju pismenosti i o nekim drugim zanimljivim stvarima u tim gradovima koje je obilazio. Naravno, Sudi vrijedne zapise ostavlja i u drugim svojim komentarima. Tako, na primjer, ostavlja veoma lijep zapis o centralnoj džamiji u Balbeku, govori jako lijepo o eksploataciji vode i o navodnjavanju iz Nila u Egiptu, govori lijepo o Tripoliju u današnjem Libanu, o mnogim drugim gradovima i zemljama iz istočnog dijela Osmanskog carstva. Naravno, posebnu pažnju Sudi u ovim svojim zapisima poklanja središtima perzijskog jezika i perzijske književnosti. A njegovi zapisi mogu se klasificirati u tri grupe. Dakle, on govori, odnosno daje vrijedna saznanja o istaknutim ličnostima, što ih zatiče u gradovima kroz koje prolazi. To je pod 1. Pod 2, piše o klasičnim perzijskim tekstovima i njihovom čitanju i tumačenju u istočnim krajevima Osmanskog carstva. I 3, govori o rasprostranjenosti samog perzijskog jezika i nivou znanja koje zatiče za vrijeme svojih posjeta. Ova 3 aspekta presudna su za kandidiranje određenog grada kao značajnog središta perzijske pismenosti u istočnom dijelu Osmanskog carstva. U ranijim biografskim izvorima o Ahmedu Sudiju može se pronaći pregršt problematičnih i, može se reći, pogrešnih podataka o njegovom životu i njegovom djelu. Jedan takav podatak jeste navod našeg Safet Peka Bašagića, koji govori da je Sudi nakon svog boravka u Istanbulu otisnuo se u istočne krajeve Osmanskog carstva, da bi u Diyarbakiru, u oblasti Diyarbakira, u gradu Amidu, učio od najboljeg poznavaoca perzijske književnosti na istoku, Muslihudina Larija. Muslihudin Lari jeste bio Perzijanac, on jeste bio, dakle, nativni govornik perzijskog jezika, međutim, on je prije svega poznat kao vjerski naučnik, kao vjerski učenjak. Bašagić, dakle, navodi taj pogrešan navod, nažalost, za njim se povode mnogi kasniji istraživači i navode na pogrešan trag. Pišući knjigu o Ahmedu Sudiju Bošnjaku, o njegovim komentarima, njegovom životu i djelu, naišli smo na navod o Lariju, kako ga Sudi opisuje, sasvim na običan način. Dakle, govoreći o svom boravku, kaže: nekoliko godina potom u medresi Mesudiji, u gradu Amidu, u Diyarbakiru, bili su neki učeni ljudi. Tamo se bio nastanio jedan od perzijskih učenjaka po imenu Muslihudin Lariji. Ponekad sam dolazio na njegova dragocjena predavanja i pitao ga za mjesta iz Saadijevog bustana, misli Sudi, koja su meni bila teško razumljiva. Za razliku od Muslihudina Larija, sa puno većim pijetetom Ahmed Sudi spominje ime Halimija Širvanija. Halimi Širvani bio je relativno poznat pjesnik koji je pisao na perzijskom jeziku. Na perzijskom jeziku čak je ostavio jedan divan pred kraj 16. stoljeća. Sudi ga pronalazi u Damasku i sluša njegova predavanja, a o njemu navodi sljedeće: tako sam čuo, uporedite ovo sa opisom Muslihudina Larija, od rijetkoga izdanka vremena i ponosa ovoga doba, pisca izvanrednih spisa i tvorca neprevaziđenih kasida, kome ja dugujem blagodat svoju, moga učitelja Mevlane Halimija Širvanija, neka višnji Bog dušu njegovu posveti i vrata mu džennetska otvori, koji se nastanio u plemenitom Šamu i zadovoljio se time da izvršava svoju zadaću, koji se obavezao da korisno znanje učenicima prenosi. Ovome robu dovitelju i mnogim drugim učenicima kazao je dok nas je podučavao o Đulistanu, i onda on navodi ovo što je čuo od samog Halimija Širvanija. Dakle, jasno je da on sa mnogo većim pijetetom spominje ovog autora. Osim ove dvojice ljudi, Sudi mapira nekoliko veoma značajnih ličnosti koji su boravili na ovim prostorima. Tako se koristio znanjima Ahmeda Kazvinija, zatim Sabuhija Bedahšanija i Mula Muhameda Emina, a Mula Muhamed Emin bio je sestrić čuvenog perzijskog klasičnog pjesnika Abdurrahmana Džamija. S ovim učenjacima on je provodio vrijeme u gradovima na području Sirije, a na nekoliko mjesta navodi njihove stavove o nekim pitanjima kao jednu vrstu potvrde svojih stavova, posebno u polemici s drugim osmanskim komentatorima. Iz svega je jasno da je Damask bio jedno od značajnijih središta perzijske pismenosti, s obzirom na ličnosti koje su u njemu boravile, i širi prostor Sirije. Tu se može ubrajati i grad Halep, kojeg on također spominje, ali ja ovdje nemam vremena da o tome govorim. Pored Damaska, prema Sudijevim navodima, treba kao značajno središte perzijske pismenosti smatrati i grad Amid i
ili oblast Diyarbakir i još neke druge gradove o kojima ću govoriti nešto kasnije. Što se tiče samih klasičnih tekstova, sudi spominje da su se oni čitali u istočnim krajevima Osmanskog carstva. Vidjeli smo da je u Amidu pred Larijem čitao Saadije Đulistan i pitao ga za nejasna mjesta. Jasno je da je isti slučaj bio i u gradovima Sirije, posebno u Damasku, gdje je odlazio slušati čitanje i tumačenje Saadijevih dijela. Uostalom, i na prostoru Balkana bila je raširena ista tradicija, pa se može pretpostaviti da isti slučaj bio i sa svim većim urbanim središtima na istoku Osmanskog carstva. Ovdje izdvajam samo navod o tome da je u gradu Nadžafu na prostoru Iraka slušao predavanja čovjeka ili učenjaka po imenu Efzaludin, koji je čitao i tumačio Hafizov divan u blizini mezara Hazreti Alije. U istom gradu slušao je i predavanja Dželala Devanija, čije je mišljenje također visoko cijenio. Stoga i Nadžaf treba ubrojati u značajna središta perzijske pismenosti iz Sudijeva vremena, ako ništa onda prema Sudijevim navodima. I konačno, u vezi s trećim aspektom, može se kazati da je Ahmed Sudi dao veoma vrijedna saznanja i o zastupljenosti perzijskog jezika u pojedinim sredinama, kao i nivou njegovog znanja. Za potrebe ovoga izlaganja izdvojio sam dva primjera. Prvo, navodi da je u gradu Vasitu, Vasit je na pola puta između Bagdada i Kufe, našao veći broj rukopisa Đulistana, a iz njegovog navoda jasno je da su barem neki od tih rukopisa bili veoma značajni. Tako Sudi kaže, Vasit je grad koji se nalazi između Bagdada i Basre. Kalem koji dolazi iz Bagdada proizvod je iz tog podneblja, te se zbog toga naziva Vasitskim kalemom. Međutim, komentatori Đulistana u svojim dijelima nisu spomenuli grad Vasit, pa izgleda da nisu ni vidjeli mnogo rukopisa ove knjige. Dakle, pomalo sarkastično Sudi govori o drugim komentatorima Saadijevog Đulistana. U ovome se gradu, kao i u Damasku, Amidu, Bagdadu, Halepu, Kufi i drugim većim središtima perzijske pismenosti, Ahmed Sudi susretao i s perzijskim trgovcima, koje je često pitao za značenja pojedinih riječi i izraza i klasičnih perzijskih dijela. Prisustvo tih trgovaca također pojačava dojam rasprostranjenosti perzijske pismenosti, naročito klasičnih književnih dijela. Za razliku od Vasita i drugih gradova, ostao je iznenađen lošim znanjem perzijskog jezika u Bagdadu. Zato na jednom mjestu piše kako su u vrijeme Saadijevog života stanovnici toga grada dobro znali i arapski i perzijski, dakle 3 stoljeća prije Sudijevog života, dok u njegovo vrijeme ne znaju ni jedan od ta dva jezika, kako navodi Ahmed Sudi. Sličan navod nalazimo i u vezi s Kufom, kao nekoć značajnim središtem, a ruševnim mjestom u vrijeme kada Sudi prolazi kroz ovaj grad. Da zaključimo. Osim što ostavlja lijepe i zanimljive opise, te daje vrijedne podatke o gradovima i mjestima koje je posjetio, Sudijevi zapisi vrijedno su svjedočanstvo o širokom zanimanju za klasične perzijske tekstove na prostoru izvan govornog područja perzijskog jezika. Zbog toga su Sudijeve observacije od neprocjenjive vrijednosti za sve istraživače historije perzijske književnosti, historije perzijskog jezika, te posebno geografije perzijskog jezika, budući da daju pregršt vrijednih podataka o statusu što su ga uživali ovaj jezik i tekstovi napisani na njemu. Ovakvi navodi, kad bi se izdvojili u jednu zasebnu cjelinu, činili bi prije svega jedan izvanredan i prelijep putopis Ahmeda Sudija Bošnjaka o zemljama koje je posjetio, ali ovi navodi i mnogi drugi koje ja ovdje nisam spomenuo, a bit će spomenuti u pisanoj verziji ovoga rada, potvrđuju da je Ahmed Sudi bio prvorazredni iranista i to može se kazati više u savremenom smislu te riječi današnjem nego tadašnjem. On je imao napravio neophodnu distancu u odnosu recimo na turske autore koji na mnogo zamršeniji način pišu o ovim stvarima, ali je opet gledao iz unutrašnje perspektive i potom se značajno razlikovao od zapadnih orijentalista. Stoga bez ikakve sumnje možemo biti ponosni na njegov čisti i rigorozni naučni pristup u komentiranju perzijskih dijela, zbog čega je uostalom i bio poznat čitava 4 stoljeća i zbog čega i mi danas o njemu držimo skup. Hvala vam lijepo. Hvala doktoru Muniru Drkiću. Sljedeći izlagač je doktor Slobodan Ilić.
Njegova je tema pitanje izgubljenog sudjevog komentara na Rumijevu Mesneviju. Izvolite. Cijenjene kolege, dragi gosti. U godinama sam, kada valjda imam neko pravo na malu sentimentalnost i razumjet ćete veliko uzbuđenje koje ja danas osjećam, da nakon mnogo godina sam u Gaziantepskoj biblioteci ne kao gost u posjeti mom dragom prijatelju Osmanu Laviću, uopšte nisam propuštao bilo koji moj boravak u Sarajevu da ne navratim, nego u vrijeme kada sam kao student druge godine nastojao nadopuniti sve ono što većina od vas je u svojoj porodici već znala, a za mene nešto bilo strano, ali primamljivo. I u tadašnjoj zgradi biblioteke ispred Sarajeve džamije listao sam prvo časopise Behar, Novi Behar, Biser, Gajret, Glasnik islamske verske zajednice od prvog do zadnjeg broja. Osman, prijateljstvo naše iz tih vremena potiče, bi donosio te. Nakon toga sam prešao na rukopise. U to vrijeme su tek prva 2 toma bila štampana kataloga Gaziantepske biblioteke i u to vrijeme sam, čitajući Međmue, listao stranicu po stranicu, gomilu njih i pisao neku sveščicu, sve što me zanima sada, što bi jednog dana moglo da me zanima. Ovo nije nevezano s onim o čemu ću da govorim, jer danas, kada nakon svih ovih godina imamo jednu savremenu, modernu biblioteku sa katalogom online i kada sve nama dostupno, istovremeno mi smo jako vezani za pisca kataloga. Nemamo uvid u sam rukopis. Nekada to zna biti jako opasno, kao što ćete vidjeti iz ovoga što govorim o nepoznatom rukopisu Rumijeve, divana, šerha Rumijeve Mesnevije. Kao što znate, većina komentatora, većina istoričara turske i perijske književnosti spominje među komentatorima Rumijeve Mesnevije i šerh Ahmeda Sudija. Također u svim spiskovima njegovih dijela spominje se i šerh Mesnevije. Međutim, čini se da jedino neuvijek pouzdani Abdulbaki Gülpınarlı držao rukopis u svojim rukama, služio se njime i žali se na mnoge nedosljednosti u njemu. On to spominje i u svojoj Mevlana Dasora Mevlevilik i u svom i izbudakovom prijevodu Mesnevije u predgovoru. Ja sam, stekavši to prvo iskustvo i prvi zanat u Gazinoj biblioteci, ne vjerujući katalozima, uvijek listao rukopise nastojeći da nađe možda na marginama nešto drugo, nešto što bi moglo biti značajnije. I tako sam slučajno naišao na rukopis tražeći, bivši na tragu Rumija i njegovih komentara Rumija, na rukopis koji je bio pogrešno uveden kao Fatihul Ebijat, šerh iz 1631. godine Ismaila Rusuhi Ankaravija iz kasnog 17. vijeka i otkrio sam da tekst zapravo sadrži jedan potpuno drugi komentar koji ni ja ni moji kolege nismo mogli identifikovati kao nijedan poznati
i za koga ja vjerujem, a nastojat ću i vas da ubijedim, da se radi o dijelu izgubljenog komentara sudija Bosnevija, koga niko drugi nije vidio i čak su sumnjali da ikada i postojao. Rukopis se nalazi u bivšoj Beledije Kütüphanesi u Istanbulu, današnja Atatürk Kütüphanesi Kitapl, pod brojem K451, sastoji se od 145 foliji, 260 puta 160 cm, pisan crnim mastilom u čitljivom neshu. Istanbul, Dar Istanbul. Rukopis se sastoji od 19 poglavlja Mesnevije, od poglavlja 25, 6. knjige, Kısaye Ahadehad Goftene Bilal Derhare Hejaz, do 43. poglavlja Kısaye Sultan Mahmud ve Golame Hindu. Tražeći korespondirajuća mjesta u rukopis u tekstu Rusuhijevom, mi ne možemo naći nikakvu sličnost sa ovim što imamo. Na zadnjoj stranici nalazi se jedan napis koji je pisan dosta kasnije, jer je pisan Rikom, gdje kaže da se tu nalazi druga trećina šestog toma sudijevog komentara Mesnevije. I još je uvjerljiviji natpis na prvoj stranici, gotovo izbrisano, ali se mora čitati, Bakije Cilde Sadis li sudi. Ukoliko bi se pokazalo da ovaj rukopis zaista djelo sudija, pregledajući cijeli tekst, nisam mogao naći ništa što bi upućivalo da se radi o drugim komentatorima iz tih vremena i čak i da se ne radi o sudiju, to bi bilo, značaj bi bio u tome da se radi o jednom potpuno nepoznatom turskom komentaru sudija, turskom komentaru Rumijeve Mesnevije. Tekst ovako kaže: Bu eser, sudinin Mesnevi şerif tecrübesinden bir parçadır. 6. cildin 2. sülsüdür. I ovo drugo, Cildi Sadis li sudi. U svom komentaru, bar onako kog sam ja pregledao, sudi poštuje poredak, raspored njegovih ostalih komentara. Prvo, lingvistički, usko-lingvistički, objašnjavajući značenje pojedinih riječi, a zatim pokušavajući da objasni stih, posebno citirajući perzijske klasične pjesnike i Kur'an i Kerim. Moj mali doprinos ovom našem skupu želio bih da zaključim time da želim da prvo izdanje na kojem sam ja počeo da radim bude ne na turskom, ne na engleskom, ne na perzijskom, nego na ovom našem jeziku, kako ga mi danas zvali, i da pozivam moje kolege, za koje znam da su najbolje što Bosna i Balkan danas ima, da podijelimo naše iskustva, znanje i mogućnosti i vrijeme i da ovo je sada poziv obje institucije koje su učestvovale u organizovanju ovoga skupa, znači Gazi Husrev biblioteka i Molla Sadra Foundation, da će prvi poziv koji sada upućujem
ukoliko se bude radilo o tome da jeste to što ja mislim da jeste, da bude štampano ovdje. Ja se zahvaljujem na vašem strpljenju. Za bilo koje pitanje, I apologize to my foreign colleagues that I offered my paper in a language which I share with overwhelming majority of the people here. So if you have any question regarding this later, I will be too happy to respond in any language you know I know. Thank you very much. Hvala vam mnogo. Zahvaljujemo se profesoru Iliću. Sada otvaramo diskusiju pri kraju prve sesije. Ukoliko neko ima pitanja, može dostaviti u pisanoj formi, a može postaviti i usmeno. Zahvaljujemo se, dakle, svim našim izlagačima koji su svojim zanimljivim temama uljepšali naše jutro, naše radno jutro, profesoru doktoru Aladinu Husiću, koji nam je dao širi historijski kontekst pojave Ahmeda Sudija Bošnjaka, zatim našoj dragoj kolegici magistrici Aidi Mujezin, koja nas je informirala o Čajniću u 16. stoljeću, kolegi, uskoro ako Bog da, profesoru doktoru Muniru Drkiću, koji je govorio vrlo detaljno i vrlo precizno o središtima perzijskog jezika i književnosti prema navodima Ahmeda Sudija Bošnjaka i na kraju profesoru doktoru Slobodanu Iliću, koji nam je u svoje izlaganje dao i vrlo zanimljive informacije o pripremanju knjige, odnosno izdanja Rumijeve Mesnevije na našem jeziku. Ukoliko nema nekih pitanja, mene zanima da li je Ahmed Sudi došao u Istanbul putem Devširme ili se radi o nekom drugom putu. Pitanje je za doktora Aladina Husića. Izvolite. Ja sam rekao da je uskočio uvoz. Naravno, ja ne mogu dati potvrdan odgovor, ali rekao sam da je po mom razumijevanju svega onoga što sam ja imao na raspolaganju po toj nekoj zemljačkoj liniji Husein Paša Boljanić i njegov brat Sinan Paša, da su itekako utjecali da Sudi završi tamo gdje je završio. A nažalost, nije moguće u ovoj fazi dati pozitivan odgovor i bilo bi nekorektno sad s tim spekulirati. Mnoge ličnosti koje su otišle i postizale, da kažemo, neke druge rezultate, nemaju odgovor o načinu na koji su dospjeli tamo i kad su precizno dospjeli, tako da nije moguće odgovoriti ni na to pitanje potvrdno. To može biti neka vrsta radne pretpostavke, teze, hipoteze, koja se može, da kažemo, pustiti u artikulaciju i naravno dalje je propitivati. To se nameće kao neka vrsta prve ili logične pretpostavke, međutim, to ne mora uopće značiti da je on tim putem otišao iz prostog razloga što većina tih osoba koje su regrutirane kroz Devširmu zapravo su usmjeravani u administrativne i vojne ili neke druge službe ukoliko se ne pokažu, rekao bi, sposobnim za ono zašto ih se predvidi. Ovo je jedan, čini mi se, drugi put u kome se prepozna neki svoj, da kažemo, interes i tim se putem ide. Ja mislim da je Ahmed Sudi Bošnjak išao tim putem. Ako mi je dozvoljeno, izvinjavam se što uzurpiram vrijeme. Izvolite, dozvoljeno. Želio bi
da odgovorim na još dva pitanja. Ovo nije replika, nego samo pokušaj da se određena pitanja ne reduciraju na neke, rekao bih, neka uska posmatranja iz prostog razloga što možemo onda doći do pogrešnih zaključaka. Želim kazati, odnosno skrenuti pažnju na sudiće. Ako sudića nema u izborima, to ne znači da uopće nisu postojali. Pogotovo što znamo da za to područje imamo vrlo malo te vrste izvora u kojima mi trebali, odnosno mogli u kontinuitetu duži period da pratimo, to je jedna stvar. Druga stvar koju želim napomenuti, sve ono što, rekao bih, svako naselje ili dio naselja ne mora nužno biti sadržan pod onim imenom koje im je danas ili pod kojim ga mi danas prepoznajemo. Zašto? Zato što postoji nešto što se zovu srednjovjekovne seoske opštine, tako da imamo naselja koja se zapravo kriju pod imenima drugih naselja iz prostog razloga što je to jedan, da kažemo, ekonomski sistem koji se zaokružuje na nekom lokalnom nivou i za državu je bitno da registruje taj ekonomski prostor pod dominantnim imenom, to ne znači da se pod tim imenom ili da ne obuhvata više sela. Sigurno ste sretali, recimo, neka naselja koja imaju po 10-15 mahala, to su te takozvane seoske opštine, negdje su one u izvorima vidljive, negdje nisu vidljive, ali se, dakle, mogu ukriti i mogu, podrazumijevati. Naravno, dodatnu konfuziju uvodi, ili u to pitanje uvodi i činjenica da sudići kod Čajnića nisu jedino mjesto pod tim imenom. Imamo Rogaticu, imamo Srednje. Dakle, 3 naselja sa još nekim dijelovima naselja u nekim drugim područjima i tako dalje. Ali ova veza koju sam ja pokušao nekako, kojom sam vas pokušao ubijediti, za mene čini mi se ima neku logiku, a da li sam u tome bio uspješan, to vi znate bolje od mene. Hvala. Jel se to odnosi i na Sokoloviće? Molim? Da li se ovo isto... Pa naravno, može se odnositi na Sokoloviće, jer, pazite, mislim, kažem, nije moguće svaki toponim, svako ime unijeti u izvore, pogotovo što to nije strateški interes onoga ko oblikuje, rekao bih, vrstu, metodologiju dobnog popisa koji ovisi od onoga u koju svrhu se to radi. Dakle, imam mnoštvo sasvim sigurno naselja koja nisu ušla, a postojala su u to vrijeme, ali su dio neke veće, da kažemo, seoske cijeline, koju mi možemo nazvati seoska opština. Negdje je to kasnije prepoznatljivo, ali nije svugdje. Imam još pitanja? Profesor Munir Dekić. Hvala lijepo. Samo kratko vezano za to, je li sud i putem Devširme otišao u Istanbul. Ja nisam stručnjak iz historije, posebno nisam stručnjak za pitanja Devširme, ali znam da sudi u svom komentaru Saadijevog Đulistana navodi da je boravio u medresi u Sarajevu. Šta bi to trebalo značiti? Onda je on vjerovatno putem jedne od malobrojnih medresa koje su imali tu takozvanu vertikalnu prolaznost, tim putem vjerovatno otišao u Istanbul na dalje školovanja, ako se to, kažem opet sa velikom ogradom jer nisam stručnjak iz ove oblasti, ali znam ovaj navod sudijev na samom početku komentara Saadijevog Đulistana. Evo, mislim, to pitanje malo, kako bi rekao, usložnjavamo, ali nema veze, odgovorit ću. Zašto? Ne može me ništa uvjeriti da je putem Devširme, rekao sam već da je on imao jedan drugi hod i drugi hodogram u odnosu na ove koji odu putem Devširme uglavnom završi na nekim drugim pozicijama i funkcijama, a ne u nauci, bar ja tako mislim. Druga stvar, što je to pitanje Devširme, kako bi rekao, mistificirano i zloupotrebljavano kod nas i u regionu općenito, iz prostog razloga što je vrlo strogim kriterijima vršen odabir lica potencijalnih mladića koji su već bili, rekao bih, od nekih u nešto većem životnoj dobi od onoga kako se to kod nas obično, da su to djeca koja još tek su prohodala ili tako dalje,
to je epski pristup i tako dalje, ne bi u to ulazio. I druga stvar, vrlo važna za to pitanje jeste što je broj djece koja će biti regrutirana bio reduciran nekim drugim kriterijima, brojem stanovništva na određenom području i mnogim drugim elementima za koje sad ovdje nemamo vremena da ih obrazlažemo, ali mislim da sud nije otišao tim putem, da ima potpuno drugi. Ok, on navodi, ali rekao sam ja prije toga da ne isključujem tu mogućnost da je bio u Sarajevu u medresi, ali medresa u Sarajevu u odnosu na one neke druge nije izravno mogao doći, morao je proći tamo na nekom lokalnom nivou, nivoje obrazovanja da bi došao. Da, ali to je samo znači u smislu da mu je put bio drugačiji, to sam htio u tom smislu. Slažem se. Hvala lijepo. Ukoliko nema pitanja, zaključujemo ovu sesiju. Sada je pauza. Organizatore, molim da kaže 10 minuta, 15 minuta. Ok, hvala još jednom. Prijatno.